Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina-ke ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje enzelwe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke zingakuphuthile izindawo ezinjengamanje ngabe ucindezela-ke i-button usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke luyashaqisa-ke laphana-ke linyantisa-ke igazi-ke kubanjwa eselahla isidumbu kuDoti umfana ona-18 obulele umfowabo omncane ngokumdlisa uphoyizeni. uLebohang Tsweni ona-3 years osesithombeni ubulewe ngesikhulu isihluku umfowabo omdala ona-18 years ekhaya kuthiwa umdlise uphoyizeni ngesikhathi besele bobabili ekhaya. Uthe esemlahla kuDoti, kanti kuzoqhamuka omunye umfowabo omncane wavele wahlaba umkhosi komakhelwane wabanjwa waboshwa. Lesi sigameko senzeke e-Orange Farm eGoli. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi ungene kuma-comment section-ke sixoxe-ke laphana-ke ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke i-button subscribe nje akubizi imali kumahhala nje okhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhe enzelwe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuthi ngaphuza indawo ezinjengamanje-ke ungabe ucindezela-ke i-button usubscribe njengamanje.